isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeza kudukurikira umunsi ku munsi. Nitwa Tuyisenge Chrétien, munyemerere tuganire ku makuru aba agezweho muri aka kanya. Bitangazamakuru bitandukanye byakojeje ibaba muri wino bikandika mugani wa munyamakuru. Ibitangazamakuru byiganjemo ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mugabane w'Uburayi, The New York Post, Al Jazeera n'ibindi bitandukanye byose byanditse inkuru zitandukanye, ariko izo tugiye kwibanda muri iki kiganiro ni yishwa ry'umuyobozi warushinzwe ubutasi bukuru mu gihugu cya Iran, ndetse turaza no gukomoza ku masasu yumvikanye mu mujyi wa New York, aho ingoro ya President Donald Trump imande yaho humvikanye amasasu, bikaba bikekwa ko yabafitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko bamwe barimo kugenda babinoganuga. Ngo hayikaze rero, ngwino tubane muri izi nkuru, hanyuma ukomeze kubana natwe kandi ukande ahanditse subscribe. Reka tubyinjiremo. Mu bitangazamakuru uyu munsi byanditse inkuru nyinshi ariko zigaruka kuri intambara n'undi iri kubera hagati mu burasirazuba bw'isi. Rero mu ntambara ikomeje guhuza Iran, Amerika ndetse na Israel muri mwaka wa 2026, ibintu byafashe indi ntera ikomeye. Abayobozi bakuru ba gisirikare n'ubutasi butangiye kwibasirwa mu bitero byihariye. Muri abo harimo umuyobozi w'ubutasi ukomeye wa Iran witwa Majid Khameri, wari mu bayobozi bakomeye cyane umutwe wa IRGC Revolution Guards. Ku itariki ya 6 Mata 2026 muri uku kwezi twatangiye, amakuru yemeje ko uyu musirikare yaguwe mu bitero bya Iran. Amakuru yemejwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga yagaragaje ko uyu muyobozi yishwe mu gitero cy'indege cyakozwe mu bufatanye bwa Amerika na Israel, yikorewe i Tehran, nk'uko ikinyamakuru The Economic Times kibitangaza. Khamedi yarashinzwe ibikorwa by'ubutasi bw'ingenzi bya Iran, yafatwaga nk'umuntu wa kabiri ukomeye muri IRGC, nk'uko The New York Times ibitangaza. Yigeze no kugerageza kwinjira mu makuru ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo hamwe hitwa muri Pentagon. Iki gitero cyari kigamije guca umutwe ku buyobozi bwa Iran, cyangwa se gucibwa umutwe ku buyobozi bwa Iran, icyo bita decapitation strategy, aho ibihugu biyirwanya byibasira abayobozi bakuru kugira ngo bigabanye ubuyobozi bwayo mu ntambara, kuko niyo ntwaro ikomeye yo gutsinda Iran ngo mu buryo bwihuse. Bakomeje bagira bati ntabwo ari wenyine wishwe, hari n'abandi bayobozi benshi b'ubutasi n'ingabo bishwe mu minsi yashize. Harimo na minisitiri w'ubutasi wa Iran witwaga Ismail Khatib, wapfuye mu gitero nk'iki ngiki muri Werurwe 2026. Ibi byose rero byerekana ko Iran iri gutakaza abantu b'ingenzi mu buyobozi bwayo, ibintu bishobora kugiraho ingaruka zikomeye muri intambara irimo guhanganamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ibi rero byahise n'ubundi bikomeza kugira ingaruka nyinshi kuri iki gihugu cya Iran. Iran rero yahise ivuga ko izihorera kandi bidatinze ngo tuzabibona. Intambara yasubiye irudubi ndetse abantu benshi barushijeho kuyihanga ijisho. Ibihugu byinshi ngo byatangiye gutinya ko ibi bishobora kuba birebire, byibura batekerezaga ko hari agahenge kagiye kuba kabayeho mu ntambara, nk'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangazaga, avuga ko ibintu byo guterana bagiye kuba bihagaritse, ahubwo ikigamijwe ari ibiganiro. Abenshi rero bakabona ko ibi bitagikunze nyuma y'iyicwa ry'uyu muyobozi warushinzwe ubutasi mu gihugu cya Iran. Urupfu rwa Majid Khamedi si urupfu rusanzwe, ni igikorwa cyerekana ko uburyo intambara igezwemo irimo gukorwa muri iki gihe ikoresha ubuhanga mu kwibasira abayobozi bakuraho kurwana imbonankubone. Ariko nanone amateka agaragaza ko niyo abayobozi bishwe ku gihugu cya Iran batajya bacika intege, igihugu gikomeza kuyoborwa nk'uko cyayoborwaga, nk'uko siroga ya Iran n'ubundi isanzwe imeze. Uburyo strategique igihugu cya Iran kiyoborwamo nuko umuyobozi yapfuye baba barateguye undi muyobozi ugomba guhita umusimbura mu buryo bwihuse kandi bitagoranye. Nibwo buryo rero Iran ikoreshamo muri iki gihe.
hanyuma rero reka tugaruke ku masasu yumvikanye cyane impande y'ingoro ya Perezida Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasasu yumvikanye ahagana mu masaa 6 z'ijoro impande ya White House, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bibyandika, birimo Al Jazeera, The New Times, New York Post n'ibindi. Bagize bati amakuru ari gucicikana cyane avuga ku bya White House ndetse no kuba bishoboka ko yaba yatewe. Mu makuru atandukanye ajyanye n'ibi ngibi, reka tuyasome ku gitangazamakuru cya The New York Post. Kugeza ubu ngubu nta tangazo ryemewe ryari ryatangazwa n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko hari icyabaye kidasanzwe cyangwa se cyahungabanye kidasanzwe, ariko inzego z'umutekano nka Secret Service ntacyo ziratangaza kuri ibi ngibi. Biracyari amakuru y'ibanga, ariko amakuru ngo agezweho nuko urusaku rw'amasasu rwumvikanye impande ya White House, ariko ngo abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abashinzwe kurinda inzu y'umukuru w'igihugu bahise basohoka baraza bajya kureba ikibaye. Mu by'ukuri ngo nta kintu gifatika babashije kubona, ndetse bagerageje no kuzenguruka hakikije iyo nyubako ya White House, bakomeza kugenda basaka, ariko ngo nta kintu kidasanzwe babonye. Hari abatangiye rero gusesengura iby'aya masasu yumvikanye, bagakomeza kuvuga ko Iran nayo wenda yaba yatangiye kugira uburyo bwo kujya kwataka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko yatangiye gukoresha udutero shuma mu kujya nayo kuvuga ko yagera ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igatangira kubutesha umutwe nk'uko abantu benshi batangiye kubitekereza. Ariko abandi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kuvuga ko ari imyitozo y'abashinzwe umutekano, ngo bakoraga imyitozo hafi aho ngaho. Ariko amakuru akomeje kwandikwa muri ibyo bitangazamakuru bitandukanye twagiye tukubwira haruguru, nuko agaragaza ko rwose aya masasu yumvikanye, ariko hakabaho kwikanga ko haba hari igitero cyaza kwibasira umukuru w'igihugu muri White House. Bakomeje bagira bati ibikorwa bisanzwe byo kurinda perezida biracyakomeje kandi nta cyabaye kidasanzwe, cyangwa ibihuha byinshi bikomeza gukwirakwira, ariko ikiri ngombwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo ari amahoro, kandi na perezida wabo ngo ari amahoro. Ngayo nguko n'amakuru aba yiriwe agenda avuga, ariko hanini ashamikiye kuri intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Dukomeza kugenda tureba uko bizarangira, ndizera nashidikanya ko byinshi bitandukanye tuzagenda tubisobanukirwa uko iminsi izajya igenda yicuma gahoro gahoro.